Kai. Aigira. Mwanchumurigeria na igenire ng'ando cia sore mbiogenderete chinse chiga igochire saa 8 na dakika 8 cia butuko. It's 8 minutes past 2 am East African time. Nigo twabokire asogochaka kwarigania Joseph na mama mwabo gochaka esabari gochi Nairobi elio kogenda esukuru. Abagusiba minto ntebe mbuya mono kaka narerete butuko kaka narerete nkabuga ngo mwana ugagocha gotigara isiko, lakini abagusimu atutinyira mariga, abagusimu atinyira omwana ya mariga kaka tindigo kana nga Jafet takonyeti omweshimo wa Jafet na tokonyete shopping agatokonya tugakurira omwana ori shopping muna twamukurirete nechiri buchiriko mya tutomerete. We honestly appreciate, lakini rende kaka ekara promise it in public mbuya na ndemanye kane in public ngaki bese chitachirwete. It's so simple like that. Ondete yo como sacrifice, ondete yo como crucify is just information ya bantu mbaje batanga kaka quality chibasi cyo mweshimwa. So chinse chiga saa 8. I want to thank you mashabiki yetu, you quickly responded and I want to confirm into buate 18,000 G hostel na ndento buate some pocket money nsini nigo nkogenda murutera gasimi mon camera aliga achiko na kuriero mochere mari tabaisa kurare nchara. So tutake tuko chake sabari kuru Kisii to the village togende tubabagori kuru oro na akire siminate with already ready to pick them, then tubaleta pake stage tubabeke ena coach bagende Nairobi ni mbwate lecturer ali KU ekwenda kuba receive. So everything is well planned, everything is systematic. Kakantu bintu bitombia nago feri ekera to bikorete ntweka nenchireri to biroberetie nyasaye tigaba munaino ekera to gochake sabari kogenda aria in the village komaleta gochia tawo to molinie gari aende Nairobi shule. Kaka, we are at Shell petrol station eka Kisii town. We want to fuel, but ni kama hatuoni mtu hapa. Anyone here? Ni kama hakuna mtu. Anyway, wacha tuone mafuta tuko nayo kidogo kama itafika. Let's go. Kama hakuna mtu hapa. Ni saa 8 by the way. Hata hawajaamka bwana. People are asleep. Kaka sisi tuko kazi. People are asleep. Sisi tuko kazi. 24 hours economy. Kuna mtu hapa? Hakuna mtu. Shell petrol station Kisii. Watu wamelala wanangorota. Sisi tuko kwa barabara bwana. Twende. Aigani goto ikira sakro kwa Nyambera. So Nyambera igoto gonchoka gocha egesa Kiogaro. After tu onchokire egesa togenda mwisho wa lami, togenda Nyatieko, togenda Mbanda, tonchuke, togenda Nyagesenda, togenda Kigogi, kurwabutonchoke, togenda pare kugenda Nyakora. Batyo wikasakro kwa Eronge PG sabu abu around yabo na mwanafunzi oyale. So sisi tuko safarini. Is 18 minutes past 2 am at night. Ondeta yole para lakini kaka sisi tuko kazi. Yani vile chanje tancha atume aikaranse arere arare lero Joseph Goikai Kenyatta University abe admitted, and that is our prayer. Amara ni bono sanga pa uja bainoka kiagara do chenge para tebu ationde eke moni eke tiango trar eke okay gachira bono eto tagete kogenda tonjo kirembanda trochi Nyagesenda baka sakuru kwa Kegogi, and from there Manyakotevia Astogo Sogocha. You cannot stop an idea whose time has come. Whether the devil likes it or not, today, by 11 a.m. in the morning, Joseph Noare University, Nere Arejeste, Bunabana Bande. Hey, these things must happen. Oritana difite yabagusi. Na inde bade yabagusi tigamba tebiga. Tikatubwa terama somo komo ke kiagara
asa masomare bantu bari kurwanira borebo asa masomare borogimboyo asa masomare boibiti boyo bono mokoro mwana onde obokoreta matemu buya kamuranche tigaru isiko agende skuru narengo nagotebuka kabwate okugenda Medical University of Nairobi. I don't know tumanye titika turakora na Joseph tumanye korra gose ntomoikere aiga twaikira sakuru kwa Kegogi ni town within Maran sub county na ndebo igere ward twate ward ya Kegogi igona atwatire gochie pare kugenda Nyakora but totareka Nyakora ruguru asinara kuru kwa engo eronge PG ona eronga abono tukobekira a full stop tubugorie Joseph na mamumu abo tutagete babo mwabato sabere masaba yo mwiso yo kwakera omochokoro kwa eri babo mwabato sabere kuri nyomba to soke erinde to bayire ngo chomo syo Bosongo bali negari we show them all the best ekira bakaka we did not manage kugenda Nairobi because of expenses etwaro chenga rika togo salia chibese okay tanyo go salia lakini naende mbiyanga tware kugenda to barekodie because to bakonya the processes lakini ndetenya kaneti so umonto kugenda Joseph and the mother I'll give them guidelines over the phone mbaunganishe na a lecturer ekararia KU antebetiago kora mathematics department madam ikuru kwa Mary agande bikaka to twara wasi bantumere obaye namba ya nesimi and the rest I'll work them out we are releasing them from here to bayire Bosongo to bali ni ena coach so that the bachake sabari gochia Nairobi atogo soera iga to Joseph's home Botuko igochira 40 minutes past 2 a.m. East African time wana tuwasoire Kenyoro in the village twaikire motwaiga just a few meters from here takwa tumefika kwa kina Joseph anebi nyoro tata roje pare interior parts of Kisii Kenyoro kabisa. Yes tigereti saa 9 we are beating the deadline tutagete by saa 9:30 twaikire because ya gari yego soka saa 10 kamili gocha Nairobi ya twaikire biasa na go debeti ngo ichande ege ko bakebe ngo ikangije amen biamono this is much biamono welcome babogire ebono kai aigira tebang kemo bokire biasa kemo gendeta ero now te dingo chande riwari waro boiga nare gochicha bono biasa asante bono ake gendeta koruringa kimbiol biatore bono Nairobi bono kwa muleka tata n'umwana n'umwiko mujeno mbiyamana singi jobone bwa Nyasaye nande mbiyamana singi njuyo butuko bwa Nyasaye nande mbiyamana singi njo kwaletira abana bakorwalia Kisii goika kwa baikiriga mbiyamana soyo umwana kaka Nyasaye tata mirobelia endere gukora nande momento chingura mono yo mwabale kama manene tata ligerio morobili oyo Joseph Nyasaye kogendereta na nyutigira sama ukao kago ikagalia skuru Nyasaye tata nayo kumura na nayo kumulinda ase bagweta nebyo Nyasaye nayo roro Nyasaye na ke bagosoka kuruga nyomba Nyasaye tata no chembale ne gali nayo kubatangana ke bago ikagalia segali elia kwenda Nairobi Nyasaye nayo roro maneno na kubatigira sama ukao manene nayo manene no chaya gwakore Nyasaye tata gwetani onsio manene gendera kunyakora Nyasaye tata gwikuya kure na indwa bato gutigaraga igatunyare gutigara manaye Nyasaye nigo nakubakira nakoira bane tukubake butambe
bono ke bagosoka basoke n'abatagatifu ime ya mabera Yesu Kristo motori. Tunataka uongee jambo moja then upigie Grandis kwa bai waambie sasa unaenda. Nimefurahi kwa wenye wamenisaidia, kwa hata kupenda kuambia asante, afu Mungu awabariki. Alafu saa hii sasa ndio nafaa kufocus kwa maisha yangu. For later kuja kusaidia community. For now all I can say bye and God be with you. Amen. Tengo anike kusingo igori ke kusi. Ntungo genda tole. Ntutrache komera na after every 3 months usitokwa na session. Wakaende skuru. University na kuanga na mambo mingi. I think you understand. Uko you are not monitored. It's up to you. Uoge ndi class togenda na iwika. Onyuenya sore tonywa. It's up to you. So inakuanga na freedoms mingi. Tafadhali uinyore mongino uri utene na mtuno utato inyora inyoro uri utene nari na babate ne nayi Lazima naye na ande skuru okoromukia intuno utache gutomera naye kae kerwa koro skuru kwa nyoraka kasi okonyora mwana chandike te korento keke naye musunere gento keke tunalawana into basa wa guri siminga baona Joseph na roga tanga ine strike ukarate akietu bana hiyo isikwe namna hiyo tuko pamoja in case of any challenge akera mamo meno usengakire simi kilio tari kunyara ko mate just call me namba yane ero njana kulima ebe sana ni chiabu tukwebe mambi namba yane njana kulima yeah so wish you the very best mwancho murigeria tutagete go soka ku Kisii town then from there ari no to go chiko conclude ria yande mbia mono nyasaye tikabasisen. Mwancho murigeria finally twikire Bosongo province ya ena coach yaiga so gari yabo nereje we want to release them bagende Nairobi so I want to transfer chiwe someone to merete to ngochi bagande buna mwantebeti kakando mwana omwigweri bono omwantebeti nge Joseph pocket money. That's what I'm doing today. Bono Joseph oko ande 18,000 chi hostel si akibaba kuna shida 18,000 chi hostel na 10,000 chiao for personal use. Chiwa se chiniranga 20,000. Achinde te transfer ikaba note ne na boga. Joseph 28. Nimekwekea na ya kutoa 28,000. Zakaria. Hiyo ndio jina inaleta Okay. Taka uconfirm kama zimeingia. Enda kwa nini direct. Si message inakuja tu. Aya ukiendelea kuconfirm wacha nishughulikie mami. Aya. Aye. Ngoko na wente kwa 10,000. For your zimeingia. Confirm umepata pesa ngapi?
28,000. Zimeingia kwa simu. Haya, Joseph amepata zake 28,000. 18,000 ni chi hostel, then 10,000 for his personal use as a school. Na bana bete instructed iko. Haya. Nae ngo kwa 10,000. But ngo subtract inde 2,600. Che transport because no chi ali ngapo. The one in. Ichoka na chingurusi. Chi transport ya kole kwerende, lakini bono maybe gose yango tomeri chonsi. Alafu gose ngichori kwerana naende. Transport. Sawa. Haya, ono mbekire namba yao gae. Ichibono na inje tigando musaada. Namba yao tindaje save yembekira. 03. Okay. 03. I've transferred 28,000. I want to transfer 10,000. Ichi na mukuri ndagira nchira nabo whichever way chira gokonya. Si mino yibwata. Okay. Chiasoire. So I've transferred a total of 38. A total of 38,000. 10,000 plus yours 13,000. Kaka tigante bega. Mashabiki tombia mono. Nya saba seseni. Mwakorera mangana manene na ande tinkonyara kubaira nelimbia mono. Enough. God bless you. Ayande tunakukwana chisa chiarira bamwenta ko soka saa 10. Echira 46 minutes past 3 in the morning. Tage tembarilies ayande tunakukwana nyasaye uyu.